Чапай алдыга коломида күмүш менен жада калса алтын бар. Желбиреген кыргыз желегине бийик жарашат. Спортчуларды ошондуктан колдогула жакшылап. Дайым кыргыз улут өзү бийик койгон намысын. Кыргызында күрөш чыккан балбалдардын алышы. Биз элимдин үмүтүбүз баштаган соң таштаба. Муну эреже түрүндө бек ичиңе сактаба. Улуу жарган бул ырымды спортчуларга арнагам. Жигиттерге кыргызымдын намысын бек сактаган. Чеберине спорт түрүнүн ары көздөй жогору. Дагы бийиктерге жетип ийгиликте бололу. Ошондуктан өжөрүңдү элиң үчүн аяба. Биз силерге ишенерибизди билип алгыла. Талыкпагандар күнүгө өсүп келе жаткандар. Тың жигиттер бар болгула барыңар. Күнү түнү спортчу бала тер агызам ашыккан. Күнү түнү эр азамат алды көздөй ашыккан. Чыган жигит чапаянба алга жигит алдыга. Турордун аңгыран жигит кылар эшик алдыда. Күнү түнү спортчу бала тер агызам ашыккан. Күнү түнү эр азамат алды көздөй ашыккан. Чыган жигит чапаянба алга жигит алдыга. Турордун аңгыран жигит кылар эшик алдыда. Çoğun yetişkenliklerge yetişip spor tarmağında 102 mamleket katışkan Kore'de ötken mezleşte 3. orunda alıp gel oturan Andresa da bir jolu dürgürüne kol çağlar bilen bundan dağı biyikliklerge yetişip şu elinin pulunu olup yürüyor. Barınızlarga uşul күндөргө ачык рахмат айтуу менен бирдикте ушул бүгүнкү биздин тосуп алуу кечебизди алып баруу үчүн ушул микрофонду Асылбекке берелик. Kara oğluyla mesela. Balağız, genişliğimiz tüm kelişiye. Aman olsun, işlerine ilgili ömrümüzün olsun. Algın olsun, cumhurcudur var. Her daim birinci oluyor. Allah. Nasıl eken bütün kuvarlı şurada bir sorun kılmadı. Gözlüğümüz bayramlarına çıkan kurulumuz şehit memleketi olarak bildim var. Biz bayramımızı falan tuttuğunda Kırgızistan'ı tanıdık. 102 memleketin içinde Türkmenistan'ı alıp Kevlet'in uçası tuttuğunda kaçkanlığını sünnetine bulacak. Polonya'dan da alıp geleceğler. Yukarı suyu böyle bir sorun yukarı yukarı tutanlara olan çoğu senin çoğu bayram olarak ağır toplumlarla fazla olarak buna jakşı geliyor
elimiz üçün bir çok sıymak oldu. Zamır'ın kanca жылдық күнге тертіп әдеп dayanıp жүріп қаншаның деген спортшылардың да емесі ниеті қорға дейіп ниеті қорға дейіп ağzı жақсылап тосып алдық. Ясыр екенмін тартып өзімнің қошып Ясыр екенмін аэропорттан шықпағады татымен бұлдағы бұрынады. Бұл жағынан ағасының болса бұл жағынан Жәмбіздің шығып, қандай бұлда ашып, ойлаған мақсатын барлығына өзінен башылығын өзінен барлығынша батырмақ болып, барлығы жетістік жүріп, әме қылып, мұнда шеттерді алып келіп қана болып, ортамызда сұрғандығын отырғанымыз соның болуда. Бұлда болса, Алла Тағаланың бізге берген, бізге нәсіп қылған бір жақсы ниетіміз ішкі ашқандай болды. Жақсы ниеттерге бұл перечісі болсын, бұна бұл құда қарасы мұндан кейінгі немесінің қоласының алғының, алтынының алғының, ондан құда қарасының да жоғары даражада сенің тосып алып, сол біздің жұртымызды Қаранжай қауымын, ондан кейін Сарыбай айылын Исмайылды танып жүре берген. Бұда біздің şu жастарымызда біздің еврейлерде біздің сауап болсын, жігіттер, балдарымыз, қыстарымыз, сілердеріміз жетішкен елге қызмат еткен болып. Аман есен қайыр болып жүре берді. Зәбір құттықтаймын, өмір ұзын болсын, келешегің болсын, бүт жұртың, әкелерін бұт айын қаштарды шөлерін чоңларын көзім жеткен қатам жайдың бақ құттықтаймын. Бүгін қуаныш, бүгін сүйініш себебі біздің үкәміз бүгін өте чоң иізге жетішіп келіп отырады. Бүгін бақсыз айтқанда біздің Қадамжай ергесі Құдай беріп мейір төгген жерген, бұл жерден құлыт хан шығып келген, бұл жерден Орызбек атауыз, Масалил атауыз. Шында ең басқарған біздің ұлы жетекшілері шығып келген. Emin деген biz bu қалаға түзде жүргендегі бүгін деген бізден қуанышымыз ішімізге батпай ушунча сүйінішпен отырабыз. Себебі бізден қарапайым ушул кичике бир Сарыбай айылыбыздын туралы өзүбүздүн укамыз, өзүбүздүн шуңкарыбыз барып дүйнөгө ушу биздин Кыргызстандын желеген өйлө желбиретип тайский бокс боюнча 3-чү орун өтө жетишкендик менен ошо алып келди. Бұл деген біздің сыймылымыз, бұл деген біздің қуанышымыз. Сен келгенше біз құттықтайын деп тұрдық. Анан ушул жердегі дағы жеңсіз бiri бұл жерде емес, бүт ушу Москвада жүрген қыздардың атынан мен рас білгізем. Ушул бұл сенің алған ушул байгүлі ордың жөнөбөлү келген жоқ. Бұл деген өтө бешенелер менен өтө ушунчалык өзіңді ұшыға жеткіргенге тарбиялап, ошоның арқасынан көп еңбектермен келіп отыр. Эми биз қалғандарыбызда спортмен займасақ болсақ, ошо өзүбүздү спортивный дух набирать этип, ушул дайыма бири-бирибизди колдоп жүрөлүп, сен биздин сыймылыбызсыз, сен биздин күзгүбүзсүң. Сен бул алгачкы адамдардагы жакшы жетишкендиктерди каалайбыз. Мінекей бүгін біз ұлымыз Замирден жетішкі игіліктеріне құттықтап келіп отырмыз. Замирбек Марказ айлық округінің Сарыбай айылының тұрғыны, Адамжай районының Баткен облысының Сарыбай айылының тұрғыны. Болғанда Адамжай районының ұшыл бала, ұшыл біздің районынан шығып, ұшыл дүниелік чемпионатта өзінің өнерін көргізіп, чемпиондардың арасында 415 мемлекеттің ортасында сондай приз ойып, қола медалға жетіп, өзінің игіліктерін көргізіп келді. Біз ошо қуанып, азыр Москвадағы мигранттар şu Замирді тосып алдық азыр. И Замирге мындан кейін да ушундай аптан чоң игіліктерді қалайбыз. Эми қола емес, алтын медалға чейин жеткенге біз тектешпиз.
Замирдин жаңа кайсы бокс боюнча өзүнүн ийгиликтери, анын ийгилиги, анын тренерлеринин ийгилиги, жана ошону ар дайым коштоп турган, болбосо колдоп турган өзүнүн досторунун тургандагы ийгилиги. Бул жалпы Кыргызстан үчүн өтө чоң абройду алып келди. Бир гана райондун же болбосо өзүнүн айылынын областын эмес, Кыргызстан үчүн өтө чоң аброй. Биз сага дагы ийгиликтерди каалайбыз. Ылайым эле ушул жанагы мен айткандай чемпион болду. Коло медал эмес, күмүш, алтын медалдар алды. Биз аксакалдар бизге батабызды беребиз сага. Сага кийин дагы ийгиликтер чоң-чоң үй бүлөңдө тынчтык болуп, эл денсаулыгың жакшы болсун. Biz Kırgızstan menene sınıftanağız. Özümüzün memleketimize sınıftanağız. Özümüzün tilimize sınıftanağız. Oğullarını olsa teknika üylerde, çoğunluğun üylerde kurulursa Kırgızstan çoğadalar at çağırıp, ulan çağırıp yürüyene gelelim. Biz Kırgızstan'da ekemiz. Hazır yemek değilsin lan. Teknikler kazanırsa Moskva'da görürüz. Biz daha yemeğe sınıftanağız. Buna savaşlara spatörlerle sınıftanağız. Allah'ım bu şey yemeğin destan tuttu olsun. Uşun beni toplam kalbar, mağabı oturgan dastanlığı bulsağa sığıyıp, ondan keyin de alan satar bu. Sen özün sportsmensin de, достойный спортсмен болдың. Тайский боксны сен шундай жакшы иштеп, жакшы спортсмен болдуңсың, сенин соперниктериң сени уважаткысы. Бул өтө билем мен спортсмен эмесмин, бирок өтө эркек бул. Буну менен токтоп калган. Кыргызстан үчүн алда биз силер менен сыйынтабыз. Кутлуу болсун. Чындыгында ушул элиң сени менен сыймыктанат, сен элиң менен сыймыктан. Себеби сен ушул деңгээлге жеткирген биринчи ушул алдымда турган досу жарым, жалпы журттум, айылдаштарым. Сен бир айыл эмес, бир мамлекеттин сыймыгы болдуң, себеби мамлекеттин желегин желбиреттиң. Мындан дагы бийик жетишкендиктерге жетиш. Ар дайым арканда жалпы журттарын унутпа. Анткени ушул эл сен үчүн өтө жогорку кубанычтар болуп, бүгүн чоң байрам уюштуруп, сенин сыйлыгыңа ортоктош болуп турат. Баардыгыңыздарга чоң рахмат. Уюштурган жигиттерге Абдылбоз Жанович баарыңарга мен чындап өзүм атымдан, ушу жалпы аксакалдардын атынан чоң рахмат айтам. Мына ушул ийгиликтер баарыбызга дагы бир жолу кочо абалда ошолор. Мактуу жерлештер, кадырман жашчылар. Мен кечирим сурап, кечээ болдум Москвада, турушчусу болдум. Иши yapıyorum. Şu bugünkü şu keçe Lozan ülkemizin sebebinden şu yerimiz Türk'ün cihil olduğumuz. Birinciden Zanlıka şu Cengiş'in bilen, Sevla'nın bilen şu gün Adamcar Koğlu'nda Adamcar Koğlu'nda 65 aylar Koğlu'nda şu ayların turunlarında bunu asaklarımız yaşlı sözlerini kolu direklerine etkileşti. Şu asaklarımız özünün altından şu silahını tutup olsun. Bundan dolayı köp yaşlı ikilikler geçirmiş bu çektiğimiz. Aslında 3. olum olsa, bundan keyin bu da kalırsa 1. olum. Şu da kalırsa bu için özünün yaşlı bilesin, engel çalıştırır. Engel, jana engel. Davayda bu sportsmenler özünü çalışıp bilesin, sportsmenlerin peli keng bu. Şu men kalmadım, senin peli bundan daha kengsin. Yerim, tuğanlarım, yerleşlerim, mamleketim degen şınağı Kırgız'ın yaşlı jigitlerinin bu öskü. Hazır Jackson da olsa, geleceğin olduğunda şu köptüğün yaşlı bağlı, yaşlı dilekler
Seni çoğmaydı ösürgen ata-enеңе рахмат. Seni қолдап жүрген достарыңа рахмат. Аяныштарыңа рахмат. Бүгінгі үшін кешені жүрген Сарыбай қауымына, қауым төрағасы Асылбек Айтиевке рахмат. Сарыбай айылының тұрғындары, мына жас жігіттерге рахмат. Қолдап қоштап келген ақсақалдарға рахмат. Тыныш бол, аман бол, іштеріңе игілік. Жашасын Қамжай, Олға Қырғызстан дейді. Қадамжай қауымының төрағасы, ең сөз кезегі Қадамжай қауымындағы ең күшті, активді әкелеріміздің беріп, Өтірбаев Бегмат акаға. Бегмат аканың патриот бұл еңбегі аябай зор. Бұл еңбек берелі біздік емес, бұл Сарыбай жаштардың еңбегі. Сіздердің Қадамжай қауымының ақсақалдары, рахмат сіздерге дағалар жолы. Біз жаштармен қошу барып, bizменен ошол жерде тик туруп, биздин колдоп келишти. Ана Бегмат ака. Поздравляю вас сегодня с замечательным днем. У нас сегодня хороший праздник в нашем районе, в нашем округе. Я поздравляю Замира с блестящей победой. Хотя для нас он занимал третье место, для нас это как первое место. Среди 115 стран Кыргызстан третье место занимал. Это для нас очень большой честь, гордость. Ты являешься нашим гордостью. Ты заслужил за этих благ, заслужил этих всякие теплые слова, поздравлений. Хочу сказать еще нашим землякам, кыргызстанцам, всем успеха. Не только успеха не только в работе, но и в других общественных работах, и спортивные мероприятия, и культурные мероприятия во всех сферах успеха. Когда мы едины, всегда мы сильны. Ты когда-то вкладывал, твой вклад, вот наконец сегодня ты получил. Дай Бог, чтобы у нас дальше продолжалось с лучшими ступеньками, да, еще выше, ты поднимал наш флаг Кыргызстана. Еще раз спасибо тебе за твой вклад, за твой труд. Спасибо нашим землякам за поддержку своего гражданина кыргызстанца. Кыргызстан вперед, духом всегда вперед. Биринчиден мени тосолган жердештериме чоңдон чоң ыраазычылыгымды билгизем. Өтө кубанычтамын тосолгандарына. Күткөнмүн, бирок аябай кандай десем, толкундагым аябай неме болдум. Менин эң алгачкы тренерим Маралбек Давлеткулов и Александр Воинов. Ошол менин тренерлерим, алгачкы биринчи тренерлерим. Кичинекейимден өзү негизи эле спортко кызыкчумун, мындай кандай десем, кинолорду көрчүмүн, баягы кандай десем, Брус Лидин немеле кинолорун көп көрчүмүн да, Брус Лидин кинолорун көп көрчүмүн. Андан кийин бизде Кыргызстанда кикбоксинг өтө популярный болуп чыгып, биздин алгачкы чемпиондор Жамбулат Амантаев, как раз вот Маралбек Давлеткулов, ошолорду мен телевизордон көрчүмүн да. Телевизордон көрүп, мен дагы ушулардай чемпион болсом, тренировка кылсам деп кызыкчумун да. Кызыгып, ошонун башталган. Өзүм 2000-жылы баштаганмын спорттучу. Спортто ошол алгачкы тренерим Маралбек Давлеткуловдун колуна келип, ошол агайымдын колунан баштадым да. Алгачкы сыйлыгым кичинекей неме международный турнирде утканмын, немеде. Ал канча 3-чү место болгонмун да, 3-чү место болгонмун. Андан кийин чемпион Кыргызстан болгонмун тайский бокс боюнча среди пацанов. Анан чемпион Кыргызстан тайский бокстан. Андан кийин чемпион Москвы 4 жолку чемпион Москвы тайский бокстан. Кикбоксингден
Москванын 2 жолку чемпиону. Север Россияда турнир өтөт по боксу. Ошондон бокстан 2 болдум 2008-жылы. Андан кийин чемпионат мирадан 2012-жылы Питерде өттү, чемпионат мирага барып, бирок ал жакта жакшы ийгилик болбой калды. Андан кийин чемпионат Евразияны уттум 2013-жылы. Тайский бокстан как раз Москвада. Вот биринчи место. Андан кийин чемпионат мира быйыл 2019-жылы чемпионат мира. Анан чемпионат Россияны утканмын 2008-жылы. Анан быйылкы Семирдин игри. Семирдин игри ал 3 жылда 1 жол өтөт. Ошол турнирден 3-чү место болдум да, призер мира. Өтө кыйынчылыктар болгон, өтө действительно кыйынчылыктар болгон, потому что бул оңойчулук менен келбейт экен, спортчу мээнет кылыш керек экен. Андан биринчи адамдын өзүнөн көп нерсе желание болсо болот экен да. Экинчиден тренерден зависит этет экен да. Тренериң жакшы болсо, ошолорду карап өсөт экенсиң да. Буйруса мен өзүмдүн кызыкчылыгым бар, менин өзүмдүн баламды буйруса иншаллах ошол именно спорт тармагында буйруса жакынкы ортодо ушу декабрдын аягында буйруса Бишкекте турнир өтөт, профессиональный турнир. Ошол жака буйруса мелдешке катышам. Зазвайна чемпион Евразия тайский бокс боюнча. Вот ошого таягерчилик көрөм жакында. Ошол жака андан кийин 2020-жылы штат Огайода, Америкада Семирдин игри болот. Ошол жака таярланабыз буюрса. Биздин тренерлер дагы Кыргызстан өтө тажрыйбалуу тренерлер да, өтө опытный тренерлер. Андан бул жакта деле, Москвада мен бул жакта тренерлер дагы өтө действительно кандай десем, опыт көп да булардачы. Өтө тажрыйбалуу немелер да, тренерлер. Айырмасы в принципе бирдей эле да, кандай десем. Школа одно и то же. Жаштарга айтып кетерим, спорт менен машыгыш керек, машыккыла жаштар, потому что спорт менен көп хотя бы для себя кылыш керек да спорттучу. Спорт өтө кандай десем, жакшы жагы көп да спорттунчу. Не только чемпион болбосо деле, например, для себя хотя бы жумасына 3 жолу залга барып, ден соолукту поддерживать этсиз. Ошол өтө жакшы дейм да. Чем ичип чегип мындай кылгандан көрүүчү спортко барыш керек да. Адам баласына спорт керек да негизичи. Калбаш керек, залдан тренировкадан калбай, зерикпеш керек да, ал эрк керек да өтө, кандай десем. Өтө мээнет керек да, мээнет кылыш керек. Мээнетсиз эчтемке болбойт да, жөн эле болуп калбайт да. Өтө мээнет кылыш керек, мээнеткечке болуш керек да. Айтып кетерим жаштарга, биринчиден жаштарга спорт менен машыккыла, спортко баргыла, залда азыр эмне көп, зал көп, залга барыш керек. Жөн эле жүрүп убактыларын өткөзбөй залга барган жакшы да. Залга барса деле, барбаса деле убакыт өтөт да. Ошону лучше пайдалуу жагына эме кылган жакшы го дейм да. Кыргызстандан баштайм, буюрса Кыргызстан Москвадан буюрса ошо балдарды, жаштарды өстүрүп жогорку деңгээлге алып чыкканга өтө неме кандай десем, ошону кылганга азыр ойлонуп атам, ошону буюрса ошо нерсени кылам, жаштарды өстүрөйүн депчи, өзүмдүн опытымды берипчи. Енисинде алтын медаль алууга келишиңиз каалап кетебиз. Анда эмесе Замирбекти куттуктап, биздин Москва шаарындагы Исмайрам бийчи кыздар тобунан Белек катары жакшы бийлик тартып коюшса. Sağdan
Анда mesela yeni sözün kezegin, uşul bugünümüzden sporçuluğu Tosuvalı Azemizge, Jahandırgan Sarvayımızın jigitleri, Canbek, Abdülbos, Zamir Kergileşi. Okumaklı yaşlar, Cumaklı Zamir Koşor, senin bugünkü Kırgızistan'a, şu Moskva'ga çoğun bizim Kırgızistan'ın jelegi edip, dünyaga tanıtıp kelgen ушунчалык жакшы маанайда барыбыз тосуп алганбыз. Сага калган дүйнөдө бар жакшы нерселер калайм. Эч качан ушул бүгүн эч качан ушундай жакшы күндө дайым жүрө берген. Сени эч ким ойлобойт 40 жашта деп. Жашың 40та турат. Бул деген нерсе бул спортсмен бала 40 жаштагы деген бул азыр 18-20 жаштагы чыныгы чемпион. Анан бул жерде биздин аксакалдарга да чоң ыраазычылык айтам, өзүмдүн атымдан, Сарбай айылынын атынан, жанагы ушул жерде жаштардын атынан, биздин алдыбызда төрүбүздү балкайган, бизге насаат берген аксакалдарга болуп жүрөбүз. Сиздердин аркаңыздардан мына биз сиздерди карап өсөлү, дайым ушундай жакшылык күндөр көп болсун. Үй бүлөлүк бакыт, тынчылык өзүбүздүн эл жерибизге эсен аман кетели. Ойлогон ой максаттарга жетели. Рахмат. Рахмат. Эки сөз кезеги Сарбай айылыбыздын Менден деген мыкты патриот жигити Абдулдосман. Жерлештер, укара, достор, бүгүн бизде өтө кубанычтуу күн. Биз мына көп мындай досторго кызмат кылган балдар даже тамагынан чай күндүбүз. Дегдеш, замырды көтөрөбүз. Бул эми биздин Сарбай айылынан чыгып биз азыр мына айтып жатабыз Сарбай бүлүсүн көтөрүп алган. Жок, биз Кадамжай районун көтөрүп алдык. Кудай кааласа, будан кийин ийгиликтер көп болсун. Замырдан башка замыр жол ачар болсун. Будан кийин дагы биздин жигиттерибиз, биздин бир эле Кадамжай эмес, Кыргызстан боюнан биздин только жакшылыктар эле жол бересиңиздер. Барлыгы. Сиздер келип
Biz bergenizlerge bizdin kuanычты bölüşüp oturганыңыздарга чоң рахмат бардыңыздар. Анан мен Замирдин кичине өмүр баянын айтып берейин. Мен 96-97 жылы жүргөнүбүздө Бишкекте. Замир биз эмсал жашыдык интип жүргөнүбүздө Замир Малика кафесинде шашлык пиширип, biz baydım balları emez eкен, мындай карапайым элдин балдарыбыз. Эми кермеске даныбыз бететип, ночь келип, эмесини шашлыгын мариновать этип, анан биз буга күрөттүк. Жиштирчи, же шашлыгын кылчы, эми тренировканы кылды. Көрсө биз эми азыр мен түшүнүп алам, эки жакка учуп кететкениге. Бул жигитте эрк бар экен, ушу жетишкендикке жетип отурат. Бул сенин эң чоң жетишкендигин жана мына азыр эле эмес, мына Москвада трёхкратный чемпион, Москва город болгон, Уралда чемпион болгон, Кыргызстанда 3 жолу чемпион болгон. Азыр мына биздин кайдыгерлигибизден бул биздин айылдаштардын, биздин достордун, жанында достордун биздин бул ашыкалды, биз ушуну мындай кылган. Эми бул жерде бир эле карапайым эл кылбаш керек өзү мындай Кыргызстан желегинин желбиреп турат дүйнөгө. Bunu bizdin buna hükümet, bizdin bana hazır посольствода ушулар дагы көңүл буруш керек ушундайларга. Бизде ушундай көңүл бурбай, ушундай жигиттерибиз эми артта калып кетти. Ошого эми будан кийин ишенем, биз эмнеде иммигрант болуп, бирөөнүн элинде бүтөн жерде кыйналып, кантип кайсы положениеде болсок да ушундай жетишкендикке жеткен биз кыргыздар өтө бир өжөр адамдар экенбиз. Алла разы болсун баарыңыздарга. Замир куттуктаймын. Биз экөөбүз бажайрам болобуз, бурсам болобуз. Куттуктаймын. Анда эмесе эң кезекти Адамжайдын бир жакшы булбулу бар Диана деген кызыбыз өзүнүн бир жакшы чыгармасын аткарып берсе. Балдар токтоп туралы. Ана эмесе Диана районунун кызалары Замир экран ар дайым ийгиликте коштоп жүрө берсин. Сиздин ийгилигиңиз биздин ийгилик ар дайым алга. Төмөндөгү чыгарманы билдирсе катары сунмакчымын, кабыл алып коюңуздар.
dostlar, kardeşler, gecelerinde bağlamızlar düşüyorsunuz. Ana bugün Zamirbek olsun, senin şunday konuştuğu jеңишиңменен куттуктайбыз биринчиден. Мына дагы кийинки ийгиликтерди каалайбыз. Буюрса биринчи нерселер ал ар бир баягы спорт мелдештерде өзүңө өтпөй берген туруп кыскасы биздин сыймыгыбыз болуп Кыргызстандын эле сыймыгы болуп жүрөт. Ийгилик иштерге чоң рахмат. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Заманбек aka, men жашашым үчүн бүгүнкү өткөн баягыңыз куттуу болсун, калган ордуңуз куттуу болсун. Кызылбулак элинин атынан куттуктап кетебиз сизди. Келечекте дагы көптөгөн ийгиликтерге жетишиңиз. Sizde yakından bizge uyumu buyursa biz daha özümüzde çoğuyu ballarımızda sırşında sporda çoğu aytıyoruz niyette жүрөбүз. Barımızlarda şu Sarabay Kom Burası Asıl Bey'le Aksaralları barımızlarda çoğu rahmat şunçalık balanı koldu kütüp imanda barımızda rahmat ders oktavımızda rahmat. Mına şu bayramımızın katılımcıları жаштар менин айтайын дегеним Зamirbekке дагы бир каалым ушу өзүңдөй болгон жаштарды тарбиялап атканда устаз бол сөзүм ушул Урматтуу укаларым, жетиштер кайдаштарым, жабырмыйы, кайсы жакшы тосуп жакшы жолу болду. Бирок менин бетире жабырым болду. Артымызда жана тарашып келген ошол үчүн бираз шашылыш калды. Эмесе Peygamberimiz Atamine Rablarına salatu ve selam Ali Sayyid'in Muhammed Muhammed şu Zâbir Gâbir'in Mevlü'nün olsun, Rızkısı falan olsun şunda iyilikleri geçerli sıyınlığı, yerimizin sıyınlığı olsun senin sıyınlığın, senin hizmatın bizim yerimizin sıyınlığı biz senin iyiliğinle mümkünde oturan, tasarrufda oturan akaların, ülkelerin, aydaşların bağlı tozutlarız. Buna şu dikende tozutluğumuz balıklı bağlı şu taraflarımız anlatalım. Bağlı bunu rızkı versin, ne zorluk versin, tapanlar bağlı bana çakalar tutanları atını göbürülür. Altın başına tamam bol. Arkada kısıkta sattan şurada yerimizi düşünüp herkes kaysi tarafta olursa kaysi nemede tarafta işleri hizmet kılmayalım yerimize, yurtumuza, vatanımızga hizmet kılan bu çiftlerine koyup yürüyorlar. O Mesela bugün şu kısaca sporcu şu Zamirbek'te tosu azerine birlikte bizge çok sağlıklı koşkan jarlardan bergen ошол Sarbayga өзүнүн жаштарына дагы чоң ийгиликтер рахмат силерге дагы суктар Бекмат ака биз менен кечтеги 2 күндөн бери өзүнүн уюшундагы кечилерибиз менен кошо жүрүп жүрөт жана ошондой эле мына аксакалдарга силерге дагы чоң рахмат жана ошондой эле мына Супар телеканалыбызга дагы кызыбызга чоң рахмат мына өзүңүздүн каражайы Исмайрам Бейчиковго туугандагы чоң рахмат барлығына келгеніңіздерге чоң рахмат. Зamirbek только так беріп еш уақытта артқа чегінбеген анда мәселе бүгінгі кечемізде соңынан шықса чоң рахмат.